Da popoilo, det paing kukuray paing tapot. Simbarna di siom ainsana no patua-tua dahiti nga mila dahed akanon. Suway kailet ho di paing sunid id pintangan diti kayo non iti kada ko ongay pangakan, kada nagi ongay igit. Apatay ko mo ti kakinorahingan ka. Jadi ilaw na lot. Miloy di borosan na tirik kiba diri ki. Tirik katudut ko. Nga itinapakamuan da tudutam buhong sunat ko, buhong tidak sunat ko, paingkukuro nga iso ibad pangungudo tiri bo. Tirik ko, okon ko, ainsana na pari nga tudu ti katutukon, tu ay gapain tapot. Okay? Jadi ino pahi karatu dati nga okon ko itarang-tarang ko tudut nga it ipintangan imumun say dati ipintangan dot gaudut tilo ko amo iarit iri no hit mumun say dati ay aratu do isuangga tudut dahiri. Ikalansanandet ohokon padanda ko iati imangudut ti. Ohokon pada ko iati i gaudut dahiri. Ayat to anuan dati kasobo no bay no? Isuangga Efesus 4 ayat kedua no padam 5. Manta didi kada no harus sumaliwan da tudut nga may dad insana no patulun ipagilitan na kayo mo boro sa pintapot da tulun sa pitulun kakuan na po nga iati na po oyo to koy tid isiso da pananud da kinorohingan magyagal to koy ay sebagai pananud da kinorohingan isuanggat isa o walay mangudut ko ya kayo nga udutan no ikaruhang no itanganak iati magyong pinay isuang dat gereja oyo to koy pananud da kinorohingan iati nga udutan to ko naritan da hitid kada na pangudut tat oyo to koy matitid isiso to koy sesama anggota oyo to koy pananud da kinorohingan nunuh na polot ay arahit ko pangungudut nga sumapitit katapatan kejujuran. Jadi mengiroh dot politik sabun toy ko itong luyar buruk toy ko tirik potay ko buhong sunat poko nunu nga right no poko sumapilo kamondat kejujuran iti katapatan tudut ngay nabarit di naretan kapiyad ay kada to kunod magyudut-tudut ka. Jangan lagi kamu saling mendustai. Montok no po kongonduan adhiti nga iso no po keperluan dat agayo kumadiolo nga keterbukaan isuang dat hubungan. Tugya. Tandu na tugya ti di kusay bagya nga iyo dihi bagi. Isay gyadi manud udutan no ikongonduan ikasumandakan tanganak wagu oyo tokoy isuang na pod piumbolutan piuhanguhangan nga ay sa dahit pay lisok-lisok ay sa otudut dahiri. Sayra do kasuang gat isuang pikaruhangan kapikawin nga oretan nagidahiti dot ay apangkal kapiamon ta kasangulo na tandu da kapuriman da inapahisawa daw nga audut. Ay papalisok kot
nunuhna po mantad daw. Kada buruset tongondu, iya hay ti tongo kusay nga, ay oroh yandet haro lisok-lisokon do kayo, miloh na pohon ay ayse no bolisokon det ipikaruhangan. Ayse no hot it nubiarde tiada yang tersembunyi kadi demalayo insanan no nga paintalanggot ipikaruhangan. Mangired kusay ko tondo paingkuroh no payo kayod kapurimanda asindualan, iya hay tanga kusay nga iyo di na ikadaw. Asaraw ko diharot sa hulun dat kawin dahilod kampung dilaid. Ina pahirin umikat at minipagkawin nga pasar sambuling. Asaraw ko nakapiyahit ibatos tay ko khotbah nasihat perkawinan antakan idi kasihom iati iti na pamikaruhang nga ay sakirana pod kadutan ni siya kapuriman ni siya orwol kadutan nuya nga kapuriman kid orwol ka. Jadi paingkuran na po apurimanan kadutan ko orwol isyo nga kapuriman nagid ay orwoli kadutan ka. Kamoy na po di nga paingkuran na po diad apurimanan ikaruhang no nga iya di no tapurimanan di ka. Asindualan ka na pod udutan ikaruhang no nga asindualan id udutan. Jadi paingkuran na pod ako ikongonduan na kapurimanan dat ay aorohyan dat mantad ka udutan iti tong ako say nga iya dini kadaw. Sedangkan da ipi ay gaudut ay orohyan da udutan. O kuat kapia menipu mangudut. Iya nga orohyan da udutan gitu. Ino pa ikapurimanan di nga apatut taharo isuang dat pikaruhangan. Tu ay landatin iti no pakamon na monopot nga iso o katapatan dit pay maha-maha isuang paisisaan. Muntok kakagumuhan na tulun iti na pakamon na mangudut nga nasilih na did iso mantadi kapasiyan diolo gisambot apurimanan dilod ino pa ituduti dihom ay pansala. Asaraw ko gahit sarita dit tadi ko bo. Nga ako na di katudot monopoti diti. Nataga ko telepon di Tambalut daw. May na di diolo teleponay. Sinambut di mo ti. Sambuta edi tulun ki. Mandi pintagada di sangano. Pintagadan hiri telepon dat ay ilan ang paingkuro monogod lang pinintagadan. Kahit na di mo boros. Iti namatido karaja iti ka. Tumananakaw. Mananakaw karaja iti nakaraja kuti ka. Nga bobos no pagyamin tagod nga ako'y ka kita ditulun gi. Kadisyam iti na doha karaja ka. Sayra na pod ubasanan dati niagal ko manakaw nga manakaw no kapuri nurdi kaubasan. Sakiron ubas to ko mangudut mangungudut to ko di. O silid iso ako basanan. Iso iman tomposyo isuang nakaposyon. Sayra do ubasanan o purimananin dat yudit ay painsala ko piyo. Tumagak no matindahit kapurimanan dat rasa bersalah da ubasanan dahiri. Niagal letit tulandat bo hari sabat ki. Sayra no pod insan kad amay sambayang
nga ieu di kapuriman kod kasala nu tumod itaguangan da kinorohingan induo kapuriman ko po kasala intalu kapuriman asaru kuno po nga miagal po di tada kaubasan ay so no pisuayan insan ka putus cinta agi na ginamihad manggung-ranggung pamihad poragang pendumato obongkungan ngai kon punta di kongonduan atoy kumoduod ipapupututan na sinta kumoduod o pututa sinta kayhad kumatalu kumaapat nalali na di naubasanan na di iyati do mangudut ta kumoinsan miagali di modosih to ko ngami nangudut ti mah mangudut ta kumoduo haro pay kapurimanandet rasa bersalah da takuri hari irina hi mangantob dadi rasa bersalah mo nga ino pagyahit kaindalanan iti tudut iti nga sera mangudut tokod insan tatap do mangudut ka kumoinduo dat monomponi ditudut ta kumoiso o kakasupanon da tulon nitudut ta kumoduo mangudut ka na kago kumotalu da monomponi ditudut dit nakapagulo ya di na kaubasan ni pangungudut da tudut atas tudut kaubasanan nendo takon do apurimanandet da ilo na pon da tudut nga ya di okon no di kapoin sala da apurimanan miagal lo manigup hara tambalut tet karait kasala ibu dati manigup nga haro nga ay alaid na pon dohom kanda kinorohinganam pologosan na pay sildo pandang sebelah mata na pakinorohingan idi o kon do ka kasala kapid o kita siyo ka o kon ni ka kasala nga iya ikapuriman dat apain sala tuno basanan iti tudut nga iya din ni kadaw mo mantad ko ay no basanan dati tit mangudut apurimananda nga miagali kasala haronon di mo borosat ay sakira na po businessam ay kamajud ay sa natudut tatakuri ka topot kagetid di nga no jadi sana monopot topoton ko piyo paindalanon di pain topot ako'y atumbayaan dat kamaju da monopot to kapiya isuang dat nuno po yung mandati paindalano okay. Nga haron no polo nga ilo no nga mamirutum na titi sayra no pamiyampay tokot ti karuhang haroy kasari ti kamondat tudut ta saroko-rokorod ay kaindalan dati moy do ino po hit tudut ti nga manto kada pantamong go ginawo pengkuro negal ka iti mikaruhang naretando hiti sayra no pamakan makan say magonsok mangirod ikusay kay tando magonsok moy dot ay oto odisiad o kita dati pia asadap kopi o hita kanon nonsok nga asadap tu moy osan nga ginawad di minagonsok ay di osin kopi osin no si nida nga suhatan no bo ka ay di ayami ka nga tok igedon ko sihatan iti ka mo taos wang ginawon wen kuro di mongasin na takay lo mongasin ka
Sakirad miyagali lokongonduan nga ay piadaylo orohian dat badminton, kapagalan dati lah. Piaylo orohian dat badminton nga mantad ko iri ko rohian di sawo daw, isian do nga hirino pa nakira-kira kot ay mirikaw miyampai mintong idit pialaan da badminton. May atamanganot ginawa di sawo kadaw. Iti sawo iyati ikakusayan nga kayo mamisunod di sawo dati dat inapay rasuk daw nga momonsed okitad isian na po nga alombon, alomo, nakurato iyad mantamong ginawa. Isawo kadaw itandu nga asabar yolo pakadada yolo hali piad suang ginawa na pada nga mingkuruhod pada mo borosot alaid ko na kaulim mantada karajawon ka. Jadi iyati iti tongo kusay kai no pakaraja muli nagya. Sumuswa ya pakayaan. Pukul 5 ay kumaja muli nagya pukul 5. Kada na malencong-lencong po. Tu ikaruhangid di nga apasa nadagya mandad di siyo. Iyad di kabo. Nga mantad ka mantamong ka ginawa no kahandad no po siyo. Naming kuruhod dumada ginawa. Jadi ilan na pakantakan-kantakan na tilo nga harohid ipagilitan dati demi karuhang. Miyampay tumodondet mantamong got piyombolutan pikaruhangan. Nga ay iadit ay say dagya salad pailon kapiyo boki. Sakirad sinira paon nga ay sinosin man ko dira paon no bay no. Kano po giya? Ayami no po nga sinosin dit bay no. Kano po giya? No di salat tid imo na pot kapiyo. Alay do karuhang numuli pailon na gyad ay sa na pohot urusan da swayom sumikap po muli kano po. Paingkuray haro password da handphone. Mantamong ginawa. Ay haro na po password handphone no masid isawa nga kaylo. Kaylo hikadaw. Milay siya may pangintong. Mangirad ang kuro piya ko koro toy ko kagayo. Itinapatudot nga ako niko ay piswayan naman tadit agayo tay ko akoro. Nga iri na po nga papaintalang dat pagantob. Hinggod kalimpupuson na po nga ay magantob itit koy sisan da isuang kapikaruhangan o managak nagiti kamoyan dat kajujuran isuang kapikaruhangan. Ina po polisokon dati sakira dat papatilambos at katapatan isuang ga isisa pisisan nga minsingilo takod mobor sa otopot miyampay dat lisi. Sayran na pod iri na pa nga puon sayan na padat. Sayrad puon sayan dati ato ko kumbal na kapuriman dat modosi da maninduol dati samtiso. Haro mo titimpo-timpon sayran na papaboras ta katapatan isuang galisi nga mangigiti kasindualan kadaw. Nga inapahit kasatiaan da paintapot haro ho ganit-ganit
mantad da sangulu na tambalut. Isian pa nga sayrad mobora sa nunoy paintapot nga ay papaintalang ko kasindualan da tisam tiso hinggad kalimpupuson na pa nga ay paparikot at kainsaduan da pikaruhangan. May to kono da umbalay da tumano dit nasihat iswa nga Efesus, Book Efesus 4 ayat 25, may dat patamon to kadatit nuno na pahit pangungudot iswang da pikaruhangan. Tapos mo tigyad itipia katapatan nga kasinduali sumano okay? Tapot kapio. Akon ko insanan itit boros sa point tapot kain sa samod. Inagi makoy mo na potom irinagi kasindul. Miagal kaharam midupagun nuno ha paborosan dati. To kayo mo boros sa tok napatay ko ka. Kobasan po nga naisyo katahan dito rule daw ka. Polopokan nuno po tok napatay mo tisyo nga harangay ni ahadan. Okay? Polopokan nun tok sinarapawan no ka. Kasinduoli sumano ayami makurapawan no. O gumuto mo damiyak ka. Olo mo kotakano. Tok kumbala kumatihod. Magonsok tamod ko gi. Mamalihong ka di sada. May no di ang soko nga nakurla sada to man lihungay o borisi kang atok lumaso no mati ginawa gi. Nagi paintapot di nga irini kalaso ginawa sumono. Nga ino pahi pangunsuban dahiti. Hali piad haro ganit tet kaintalang kat iswang boros dati nga ilo na po nga ino pa'y kasunsudan daw nga iswang kat kasatiaan di paintapot. Akon katudot. Itinapatudot nga mumunsay sanong dagi kapurimanan. Okay? Ngangon na po iralamay ko piyahom ipaintapot at konsoy ko piyo. Mahan ko piyo. Ilo boros kinarahingan. Ondas di dati dat ay koin sa samod nga tok kasinduo limoti. No boros sigyad. Boros pa kinarahingan nam ataron pa ko'y dangol lo duo mato kaddi. Okay? Jadi itinapakatapatan nga milom mamunsay dati dat asindualan ta koy da nga irinagi ikonsoy. Irinagi mamunsoy. Popondar ang popombangan. Kada to ko na pangudot karuhang ang tanganak. Hali piad ang tirik-tirik no ko nuno. Nga insanan no patit ay misapit ti katapatan nga katutukan no padi nga mangudot to ko nundo. Sayra da mangudot am irinan da duso no bandarid kasuang katudot. Okay? Tingkod to ko na di mangudot may insanan no pada tulun nga maboras sa paintapot kumatulon sa pitulon to isiso to kay ti pananod da kinarahingan. Pahitian ta kanati panambarasan natin kasabo na bay no? Kung sikaw da pinakinangahan natin insanan. Ano misisa to kod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kanyang sorga kung sikaw da kasabo na bay no? Insan pakagu da pinuhondom no yahay may nuno na pohot awayaan tindalanon dot kaposyon nga popolambus da yahay popoborasan nuno hipentapot nga yahay tulun dot ongalomok haro timpu-timpu dahay dot popoindalan nitit tudut hali piad sorokoro-koro nga napurimanan dahay irinohit
Mumunsay dahay ay papaindalanin na ditudot tatanga gayo. Insanan na pari nga sumapi katapatan, imangigit ta isuang kortuan da duso. Paingkanag yahay kumakaruhang, kumatanganak, nga santabit pangungudot dahay di nakatalib pagyampunan dahay. Ang makihup yahay dat ay sumimbanda yahay anon dahay papaindalan itit nuno na pa'y pangungudot mentok kakaruhang tanganak nagi ainsanan patulon. Kung sigaw Tuhan, tadaw do bayno, kadaw nga manuhay ahako isuanggot. Pagindalanon na kapasyon, gisaw mo kasuabon na suab nga kapag iruba kagwe haydet. Isuang kasisan na sumambayang. Tinasambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus. Amen.